i gospodo, želim da vas pozdravim ispred Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Ministarstva inostranih poslova Vlade Republike Srbije i da vam poželim ugodno i prijatno večer. Večeras imamo promociju novog romana naše drage autorke gospođe Ljiljane Delibašić, a roman se zove Dve kontese. Jedan aplauz za našu autorku. Večeras će na promociji govoriti, a to su inače prijatelji autorke Ljiljane. Sa nama je večeras i gospođa Nadežda Perić, novinar. Jedan aplauz za tu je sa nama i večeras naš stari prijatelj, gospodin Radomir Mićunović, književnik. Sa nama je i naš dragi književnik, Vukoman Rakočević. A sada dajem riječ autorki Ljiljane, izvolite. Da vas pozdravim, dobro večer svima i hvala vam što ste ukoliko došli zaista u ovoj vrućini i pod ovim uslovima, naravno. Svi ste mi dragi, svi ste mi mili, sve one koje znam i koje ne znam, dobrodošli. I ako dozvoljavate, najpre bih naravno da se zahvalim domaćinu, što nam je omogućio da se ovde mi danas sastanemo, gospodinu Miki Bošoviću, zatim mojim dragim saradnicima koji će se čuti večeras. I moja preporuka je prosto da počnemo možda sa ovim programom. Šta preporučujemo ostali? Izve knjige. Zamolila bih vas da pročitate recenziju. Gospođa Milica Mijević je napravila jednu recenziju za ovu knjigu gospodina Radomira Mićunovića koje se nalaze u knjizi. Ljiljana Delibašić je romanom Dve kontese, koji oblikuje snažnu sugestivnost, uzbudljiv sižet i duboke moralne poruke, pokazala da se u beznađu pronađe izraz oko ako je čovek rešen da se izbori. U izuzetno nepovoljnom sklopu okolnosti, nakon bombardovanja naše zemlje krajem prošlog veka, život se pretvorio u još teže vojno poprište sa najraznovrsnijim iskušenjima kao što su neminovno siromašenje i zaduživanje da bi se preživelo, gubitak posla, pokušaj spasavanja kroz rad u drugoj zemlji i suočavanje sa posledicama medijskog odijuma koji je pratio Srbiju. Kombinujući istorijsko i savremeno, večno i prolazno, ljudsko i zversko u čoveku, Ljiljana Delibašić je ponudila jednu uzbudljivu storiju punu obrta i neočekivanih epizoda kroz koje se probija istina o nama i drugima, o ljudskim i neljudskom, o borbi i porazima, ustajanju i obnovi. Roman se čita kao živi isečak iz stvarnog života, kao da ga je autorka prelila iz svog bića i kao najveću dragocenost podelila čitaocima. Njeno šarmantna i snalažljiva i nepokolebljiva Đuri ostaće upamćena kao jedan sasvim osoben i živ književni lik. U romanu ih ima prilično snažno dočaranih i u povremenim protivurečnostima njihove prirode i htenja, koja je najbolji predstavnik srpskog naroda, ali i kontesa Cavalieri, takođe kao divan predstavnik onog dela italijanskog naroda koji ume da prepozna, da vrednuje i nagradi ljudski kvalitet, ma otkuda došao. Jednom rečju, Dve kontese su roman koji se dopada zbog topline s kojom se pripoveda o gorčini i drami života u posebnim vremenima i prilikama usled koje se i pribegava umetnosti. Zbog tih i drugih vrlina on čitaoca uvlači u svoj svet snagom neprorecive umetničke i životne istine. Da pročitamo nešto, eto, prosto od početka, da vas uvedemo u atmosferu, da vas uvedemo u priču ovog romana. Pogledio je lutu maglovitu decembarsku noć, tragajući za rasnutim ocean svetiljki na obali Dunava, potom i Save. Pitomi grad, beli grad
uljuljkan hukom svojih reka, lagano je tonusan i svi njeni u njemu. Mora biti da su već sneni i manje bližni misle, a dugo je put prestoji do krajnjeg severa Srbije, potom kroz Mađarsku, pa Austriju, sve do Italije obećane zemlje, baš kao što je nekada njenom dedi bila daleka Amerika. Mora li sudbina tako odmah na početku biti obojena boli osjećanju napuštenosti, koji će se pretvoriti u razarajući i snažno osjećaj nostalgije, jednako zarad odlazaka i traganja za nekim naizgled samo boljim životom. Istina, nikada nije saznala zašto je njen deda otišao da bi se potom vratio. Nisu Rodić preskupe te karte kojima se od uvek odlazilo i dolazilo. Nikada ništa što je stečeno vremenom između odlazaka i dolazaka nema moć kojom bi se zalečila duša, pritisnuta tim strašnim osjećanjem gubitka i nikada daleki odlasci i duga odsustva u tuđini, a koliko bili iz nužde, nemaju snagu kojom bi ispunile brzinu od svega propuštenog, osudite on da se vrati. Uvijek se sećanje teže podnese od samog zaboravnog ostalo. Raduje me što ste došli u ovom broju. Ovi će organizatori poplašili odlučenjem da nećete doći, ali ja sam znao da ćete. Da, kak sam rekao kad je bilo nekoliko ovdje posjetilaca Saru Martinoviću, da je ona vreme prošla je nepuno mjesta da je malo tako. Interesantna je nova knjiga koju ćete vjerojatno nabaviti, a već ste čuli o njenom sadržaju dosta. Sudbina je njena zanimljiva, više od pola decenije rukopis je čekao da sve što tako. Pritom će baciti svjetlo i na jedno vreme, pet nacije i našu nešto. I Andrić je rekao, uvijek je najbolje kako jeste. A naš narod kaže da svako zlo ima svoje dobro. Tako se iz turbulentnih godina s kraja 20. veka rodi ovaj roman, jer je autorka bila gotovo prinuđena da potraži šansu da neka ima spas u susednu Italiju. Rekao bih da je to pravi put bio i pravo rješenje, znajući koliko su Italijani kao mediteranci nama bliski, koja je njihova kultura, koja je njihova senzibilitet. Da je otišao u nekoj drugoj sredini, sigurno ne bi naišao na to razumevanje i podršku. Za roman Dve kontese ja sam smislio naslov Srpkinja u Rimu, misleći na ono Amerikanac u Parizu film. Ovdje ima malo filmski, nema tako. Ali moj drugi zemljak, sjajan političar Savo Martinović me dopunio, pa kaže, ako je Srpkinja u Rimu i ako spominješ film, je to praznik u Rimu. Kaže, da se novoobrazja Srpkinja, znači, samo što. Još jedna rečenica našega turističara, ne ostari mlad. Taj Sare, naša pisateljica, ispoštovao je do kraja. Dakle, rekli smo Srpkinja u Večnom gradu. Još jedno novinarsko pero, prešao je pisateljski red. Ni prvo ni posljednje, jedan od najpoznatijih novinara, pisaca, mislim, ili bar najpopularnija momka. Ljiljana Rakovčević, Delinošić, dosta ne reći, je prezime. Evo, učila se
jer je njeno pisanje opravdalo činjenicu da žurnalizam na visokom stupnju postignu. Ovo je njen četvrti roman. Duo Kontese, u prevodu znači dve kontese. Prvobitna verzija koju sam ja čitao, hvala se dve neovisne kontese. Ali to što je izlazak knjige odložen za 5 godina, ima i svoju dobru stranu, jer se autorka potrudila da taj roman dopuni, ojača, usavrši. Tako čak da je ubacila neke tekstove za koje ja ne odgovaram, nekada sam pisao recenziju knjige. Ovo je da zavisno. Da, kad već kažemo o Srpkinje u Rimu, ne mogu da ne spomenem roman o Londonu, našeg Crnjanskog, a on je siroma otišao nekog Italijana, nego je otišao kod Engleza, pa su ga smestili negde u suterenu, gde je samo prozorče moglo da gleda noge i isto je delio po Londonu cipele koje su popravljene. Nije bilo žene da pravi putke i još neke stvari teško uvršiti. Koja ženska intuicija koja se smanjuje. Ona je otišla u veći grad da bi se sklonila od zadužitelja, zelenaša i mafijaša. U isto vreme, to je bilo ono nesretno vreme kad su nas saveznici bombardovali zdušno i htjeli da nas obogate osiromašenim uranijom, to su postigli. Po dolasku u Rim, prvo se smestila kod nekih zemljaka, rođaka, ali tu nije ostala predugo, tako? Julija. Da, Julija, ja, već. Jer ja inače mislim da svaki pisac, malo kome pisao, makoliko pisao, piše između ostalih posljedica. Dobro, svoje iskustvo, svoje rezultate, pa zašto se toga ne udružila naša želja? Rakočević Delica. Srećna okolnost za nju je bila što je prešla kod jedne ugledne i čudljive kontese Marije Tereze Cavalieri, koja je baš bila kavaljka prema našoj Citakinji. Vremenom je tekla toliko poverenje Julija, ovdje se kao Julija spominje, to me podsjeća ono na Julijetu. Tako je steklo poverenje da izbrižila se s njom da je postala kao ćerka, izdašna bila naprativana, bila je uključena u otmene krugove, zaradila dovoljno za otplatnice od sa galopirajućom kamatom, stekla pritom i nešto ušteđevine, rešila da napusti grad Tibru, vrati se ipak u gradu na Slavi Dunavu, gde su čekali sin na Djunuču. Ovaj roman nije toliko upapljiv. On je više na tom psihološkom planu kako može naša čeljade teškim prilikama u tuđej sredini da se snađe, očuva svoje dostojanstvo, stekne ugled, tako da su je na kraju htjeli možda potom zadržati kao član svoje porodice, ali udjeli su i alternaciju da ode u Ameriku, jer je postoji tamo. Međutim, po suda Božih kući dođe ništa lepše
dikcionarijom reči koje sebe, jer ima dosta italijanske reči, da živite negdje u Crnogorskom primorju, onda bi lakše ta jezik savladali, jer ja sam dugo bio ubeđen, mada nisam rođen u Crnoj Gori, da su to te crnogorske reči i to sam sa pomesom izgovarao, kasnije sam shvatio. Pa dobro bila okupacija, tako da su se klinici najeli čokolade i svega toga, kome nisu prihvatili. Kažem, na kraju, a ne duljim, ona se, pošto je obavila tu misiju, vraća kući. Završna rečenica ko svi iskušenja i delikatne petke je virski tonirana, te noći se spremila na put i odleteće svom malom jahtu Kaligula, što je dugo obleđu čekajući na planu. Ja joj čestitam na ovoj knjizi i vama čestitam što ste izabrali vreme. Jedne večeri Julija nije mogla da nađe svoj mali crteni kalendar. Ostavljala ga je samo na jednom mestu, pod lampom na noćnom stolčiću i uvek joj je bio pri ruci u svako doba dana. Na stranicama za beleške upisivala je stanje svog duga i zaradu, samo su se te dve stavke menjale, dug koji se smanjivao i plata koja se povećavala. One stavke za trošak nije bilo, pošto ga nije ni imala. Pregledala je sve svoje tašne, džepove i ladice, tražila ga je i na normalno, ali čudno, kao da je u zemlju propao. Kad god bi se tokom dana iskrala iz kontesinog vidokruga, trčala je u svoju sobicu, protunala po mestima na kojima ga je već bezbroj puta tražila. Ma kao da je bez desne ruke ostala, tolika ju je nemoj savladala. Đuli, kuci od perjava, opet bi se popao nesnošni smrad, usredio je novi poziv, posle kog se tu odmah morala naći i početi sa masažom njenih stopala. Nije joj ostavljala nijedan tren da se posveti samo svojim brigama. Razmišljala sam da fizioterapeutu otkaže uslugu. A zašto bi ga uopšte i trebala zadržati, kada je njegova masaža veoma agresivna? Uvijek osetim neko neprijatno peckanje, često i čudnu nesvesticu. Govorila je ili je već pripremila teren da ostvari svoju zamisao. Iz džepa svog ogrtača izvadila nekoliko novčića, brojeći ih i prevrćući na dlanu. Hoćeš li da ti svakog dana za jednosatnu masažu platim 5 evra ili ćeš na kraju svake sedmice uzeti 35 ili da ti povećam mesečnu platu za celih 140 evra? Ali ja ne želim da naplaćujem masažu vaših stopala, odgovorila je Julija. Vi ste rekli da je ona uračunata u moju mesečnu platu. Pa to je tačno, kad se malo presaberem, tom vajnom fizioterapeutu za 1 sat, kao što znaš, plaćam 100 evra, što bi značilo mesečno iznos od 3000 evra, a tvoja plata je 2200, a ostaje mi još 800 do visine njegove plate, pa da razmislim. Ja sam na šteti, a on je na dobitku, a ti svoj status u on ne menjaš. A kad ćeš već jednom uspeti da u svojoj glavi malo taj kališ olabaviš i dopustiš tom jadnom mozgu da bolje razume ono o čemu ja govorim. Ono što sam tad rekla nije ovo što sad govorim. Evo, avantisira. Razgovor se završava bez ikakvih drugih objašnjenja. Ja neću odužiti, ali da kažem pre nego što kažem ovo višajno, ja sam inače pisac, znači nisam književnik, zovem se Vukoman Rakočević, imao sam sreću da dođem do prvog primjerka knjige posle izlaska iz štampe i pročitao ga u jednom danu. Preskočit ću ovaj deo o kome su istakno govorili gospođa Perić, gospodin Mićunović i autorka i reći samo nekoliko utisaka o autorki i njenom delu. Neki od nas će sa zadovoljstvom
pročitati ovaj roman diveći se literarnim veštinama i lakoći kojom Ljiljana Delibašić piše, približavajući sebi njenu jedinstvenu ljudsku dušu. I pored velikog broja novonastalih pisaca širom Srbije i celog Balkanskog poluostrva, rekao bih da za ovakvim stilom i veštinom pisanja i dalje postoji glad kod brojnih posvećenih čitalaca. Želim naglasiti da autorka, koju ja nazivam fotografom čovjekove duše, predstavlja redak primjer etičkog kodeksa kakva je i junakinja ovog romana, Julija Đurić. Roman legitimiše Ljiljanu kao ozbiljnog književnog stvaraoca i predstavlja afirmativno u savremenoj srpskoj književnosti za razliku od mnogih komercijalnih, novinskih izdanja prepunih trivijalnosti i neknjiževnog govora. Ja neću prepričavati roman, čuli smo dosta o tome, ali ću vam navesti jedan detalj koji je na mene ostavio snažan utisak. Malo proklizava, izlazi iz standardnog koloseka, fabule, rekao bih tako. Jedan citat koji je na mene baš ostavio snažan utisak, to je njeno zapažanje. Beli šešir sa širokim obodom, ukrašen satenskim ružama, bacao je senku na njeno razdragano lice. Kad bi joj spao sa glave na obnažena ramena i svojom vrpcom golicao smežurani vrat kojeg je pokrivala lagana marama od markizeta, predivnih i veselih boja, čiji su krajevi nervujali otvorni prozor. Kako li je tek izgledala, mislila je Julija, kako smo čuli, kada je bilo u najboljim godinama svoje mladosti, kada joj je toliko lepote preostalo, koje joj pozne godine nisu mnogo oduzeli. Pesnički da ne, dušno rečeno. Dakle, slika ljudskog lika, ali i ljudske duše. Opis nije usamljen, kako u ekspresiji oslikavanja detalja, tako i lakoći jasnih, preciznih deskripcija koje čitaoca ne prepuštaju dilemi i razmišljanju šta je pesnik hteo da kaže. Istina je da priča ide prilično idiličnom dinamikom, ali je takođe istina da roman posjeduje i onu drugu dimenziju cenjenu kod čitalačkog kruga, da kad pročitate nekoliko stranica ovog romana, knjigu nerado ispuštate iz ruku dok ne dođete do kraja. Time ovo delo po meni zaslužuje najvišu ocenu. Za naše podneblje izuzetan kolorit sasvim drugačijih iskustava i načina razmišljanja. Hoću da kažem, može se mnogo naučiti iz ove knjige. To nas čeka vremena, tako dolazi već i došlo. Dodao bih još da treba imati u vidu da u prirodi postoji balans između bola i patnje sa jedne i blagostanja i sreće sa druge strane, koliko radosti, toliko tuge. Patnja, beznađe u kome se našla glavna redakcija ovog romana, njeno očajanje, naterali su je da poruši jake barijere, predrasuda, ponosa i učini sve kako bi iz takvog stanja izašla kao častan pobednik. Time je bez kolebanja sebe isključila iz Andrićeve izreke da čovjek često mora da se stidi onoga što je najlepše u njemu i da upravo to skriva od sveta.
pa i od onih koji su mu najbliži. To je citat iz pripovesti Andrićeve, znako i pored puta. I uvijek se setim toga kad čitam ovakve stvari. I na kraju samo još jedna rečenica. Čitajte ovaj roman i oživite još jedan izuzetno vredan ljudski život. Hvala vam lijepo. Možda je zbog duga niko nije želeo u svojoj blizini. Možda će izgledavati kad bude bio vraćen ili će svi u budući iz neke bojazni od njega bežati. Može to nastati od njihove strepnje, da će mi tražiti novu novčanu pozajmicu, iako su na stare već dugo čekali. Ili pak novu nikad ne bi mogla da vrati. Oni ne znaju da je to bio udarac prema dužnik. Teže podnosi od onog kažnjeničkog, skoro prisilnog rada koji je odveo do konačne iscrpljenosti i ne toliko fizičke, koliko one, da će za sva vremena ostaviti strašan oželjak na već skrhanoj duši. Da razjasnimo dakle. Jugin dug se uvećao za 100 evra, pa se onih 5 koji mi kontesa plaćala masažu svoje stopala naprosto izgubilo. Svejedno, svaki naredni dug imao težinu glavnog duga i u tom brzinom kolu iznos se nije nazirao. Ili će celog svog života raditi za dugove koje nikad u potpunosti neće odužiti, ili 2 života kad bi imala, jedan bi uvek bio dužnički, a drugi bi bezvredan ostao. Duguje ako vrati ratu za jedan dug, ali ne ostaje dovoljno novca da namiri nešto od drugog duga. Potom ulazi u treći, da plati nešto od prethodnih dugova i opet je samo dužna ostajala. A što jeste? Treba se obući, zube lečiti ili pak sve o jednom trošku povaditi. I dok u dugove nije zapala, imala je srećan život, mislila je. Kada je postala dužnički rob, skopala je bolest i tako postala nepoželjana, upotrebio škart, baš ružna reč, mrska nekako. Sada je skrivena od sažaljivih pogleda svih poznanika i prijatelja, ali ne i poverenja, koja je izigrala posle date reči da će dug na vreme biti vraćen, i to u svoj ručni potpis koji ostaje na dužničkom ugovoru. Time je postala dužnik bez časti. Da se drugčije moglo, bilo bi dužnik što se lako nosi sa svojim teretom, zaduživši se verovali u lakši početak posla koji bi donao značajnu zaradu, profit na kraju. Posle svega, ostaje osjećaj stida koji odluka u izolovanost, a da je od tog problema nije udaljio. Svojima najbližima nije odgovarala na telefonske pozive, nije izvala, nije im se javljala, kao da se moglo od njih pobeći. Boreći se s dugom i zelenaškom kamatom, ali ne sa namerom da se od svojih najbližih sakrije, nego da se sa njima izbori. I leto visoka cena koja se nikada neće popraviti razorani put koji za sobom još uvek ostavlja, ako je poveo ruševinu. Nekada je njen život bio pun vrednosti i sada su one posustale. Bar da smokne snagu i svoje deci pošalje samo jednu poruku da je živa, da je sve u redu i da je ne brinu, bolje i da o tome ne misli. Kada se dužniku upudi pogled prekora i sažaljenja, časno dužnik će sve učiniti da dug vrati u dogovorenom roku. Julija to nije. Pozajmila je novac koji na vreme nije mogla da vrati. Stigo jedno pismo od sestre. Saznala je da neki rođaci i poznanici pričaju kako je od stare dana otišla u provod i lakši život u Italiji. To je rastužilo. Sve je od sažaljenja prošle putale. Kao što nije hajala kako je fizioterapeut rekao da šnalikom testu, pošto njena glava nije uvek baš čista. A šta je takva glava? U inat je postela Julina druga životna učiteljica. Da su i kojim slučajem njeni najbliži mogli vidjeti dok je obavljala majstorske posle u kontesinoj njivi. Ili da su je vidjeli dok je obigravala bogate kuće sa poklonjenom peglom o ramenu. Ili da su čuli nadimak koji su je dali pegla, da su je mogli čuti, dok je skučana cvile u svom ležaju suterenu i pa skrušenost i poniznost u svojim molitvama, ni tada ništa ne bi mogli razumeti. Ona je radila i radila da vrati dug. Dug. Čiji? Kome? I zašto? To više nije bilo važno. Krpeš kuću dušu drži, rekla je kontesa, dok je Julija tim starim haljinama davala novi izgled. Krpeš kuću drži, ponavljala je. Svidela je se njena priča o krpežu i svoju veliku pažnju medu meće, o
osjećanjem i talentom, svema opet može udahnuti jedan novi život. Razumela je kada je rekla da i najbolje, dakle dobro stojeće kuće najsigurnije drži krpež. Ako se koji slučaj propada, onda se opet samo njime može uzdići iz propasti. Baš kao što se i sam život kad krpežom nastavlja, i može biti istina da se njime posluži, sve dok novo ne stigne, i kad stigne, ako stigne, opet će se jednom i to novu krpež pretvoriti sve ono što ima u tvojim krpežu, zaključila je kontesa bez imalo neugodnosti, možda i sa nekom istom ponosa. Julino veštinom stare stvari su postale nove i kontesa je rado odvodila svoje prijatelje u skrivene vode i uživajući dok je gledala zadivljena lica i dok je slušala pitanja koje bi u tom oduševljenju oni postavljali. Držala je u takvoj ljubopitljivosti što je duže mogla, čak i do samog njegovog odlaska. A kroz cijeli grad se znalo o zlatnim rukama kontesine sluškinje, ali do nje niko ni blizu nije mogao da se nađe. U tim zapažanjima govorkalo se da su obje bile obilato nadarene. Razlike mogle biti samo jedno. Kontesa ne bi umela ništa od toga da uradi, a Julija je umela sve. Igra zapažanja i opažanja iz dana u dan je postojala sve zanimljivija i u toj igri jedna od njih ni na što drugo nije mislila, sem o novoj neobičnosti kojom će se pleniti tuđa pažnja i tuđe. Sad ide kad se Julija vraća. Čim je izašla iz aerodromske zgrade u Beogradu, zgužvala je avionsku kartu. Uzela je taksi. Držala se svoga plana i odluke. Neće prekoračiti kućni prag pre nego što bude vratila svoj dug. Kući će stići bez duga i skoro bez novca, ali sa mnogo ljubavi. Tim jedinim bogatstvom u svom srcu, bez ikakve zadrške, jedva čeka da je pruži. Usput je pozvala svog zajmodavca i zakazala mu sastanak u jednu restoranu na Kalemegdanu. Izvadila je svoj mali crveni kalendar i na jedinom preostalom čistom listu položila svoju olovku, iščekujući dogovoreni sastanak. On se najzad pojavio, ali jedno ga je prepoznala. Bio je u sasvim iznošenoj odeći bez one nadmenosti kakvog ga mi je pamtila. Mahnula mu je i on se uputio stolu za kojim je sedala. Uz nekoliko na brzinu razmenjenih reči i pozdrava izgledalo je da se njemu više žurilo nego njoj. Čime vas mogu počastiti, pitala je. Kafu, da vas ne koštam baš. Poslednji put, koliko se sećam, bili ste viski. A da, izgovorio je odsečno. Julija je uzela mali crveni kalendar, počela je da piše. Kako je koju reč ispisivala, tako ju je glasno izgovarala. Ja, Julija, Peta, rođena dana to, godine te, umesto to, danas, dana to, vraćam glavnicu duga od 5.500 evra i dvogodišnju kamatu na tu glavnicu u iznosu od još 5.500 evra za nudavcu tom, što ukupno iznosi 11.000 evra. A čekajte Bogu, ali punih 8 meseci vi kasnite sa vraćanjem duga. O čemu govorite i kakva je to vaša računica, povikao je. Julija je jedno zapalila cigaretu. Ceo Beograd da se tog časa zapalio, ona bi ostala jednako ludna. Kao da se ne radi u Beogradu i kao da se sve dešava tamo nekom drugom, nikad viđenom u svom životu. Ta odjednom nadiruća hrabrost pred čovekom koji ju je toliko puta opominjao i pretio, ne samo njoj, nego i njenoj porodici, pretvarala se u hladnu krvnu ravnodušnost. Govorio je da će je naći, ma gde se krila na zemaljskoj kugli, a ona je tu na nogu došla sama. I kada je to mogla da učini, ona nije imala prilike da odredi taj trenutak. Neće mu to reći i bolje je da se s tim novcem u poverki koju je jedva čekala da mu preda konačno sve završeno. Hoćete li uzeti taj novac? Hoću sam novac, zagalamio je, podigavši pogled prema konobaru koji se našao za susednim stolom i koji ga je čudo pogledao, opomenuvši da ne liče da su gosti tu. Za proteklih 8 meseci mogla sam sav taj novac oploditi, a nikako da vam ga poklonim. A
slušajte, ako ga sada ne uzmete, ja odlazim i nikad ga više neću moći vratiti. Ja tražim svoj interes na kamatu koju mi dugujete i znate. To su kažnjenički penali za nepoštovanje dogovorenog roka, jer to je samo jedna mrvica koja je preostala od obilatog ručka koji ste u jednom trenutku slatko pojeli, a da sam možda jeo samo ćorav i pasulj. A koliko je to? Još 3.500 evra kamate na kamatu ili kako je neki zovu interesne kamate ili penali na glavnicu ili kako god hoćete. Isplatite pa da se razilazimo. Rekao je, vadeći iz džepa svoje košulje jedan primjerak ugovora o pozajmici na kojem nije pisalo ni jedne jedine reči o tim penalima. U trenutku kada joj je dao pozajmicu, nije ih pominjao. Njemu se tada žurilo da nađe pouzdanu i sigurnu žrtvu, a njoj da što pre to postave. Šta je interesna kamata, šta su penali o kojima bi vi sada meni govorite? Već sam vam rekao, interesna kamata je kamata na kamatu, a penali su kazna za nepoštovanje ovog ugovora. Ali malo čas ste rekli da su to nekakvi penali na glavnicu. Uzela je sa stola svoj mali crkveni kalendar, kovertu sa novcem i ovom. Spustila ih je u tašu. Pozvala je konobara da plati račun. U tom slučaju idemo kod nekoga ko će mi o svemu tome potanko objasniti. Možda u najbližu banku, pa da uporedimo visinu mesečne kamate na pozajmicu, rekla je odlučno. Izašli su iz restorana i nije ga se plašila. Nije čak izgovorio ni jednu pretiću reč. Zastala je očekujući da se zajedno uputi prema obližnjem parkingu na kojem bi mogao biti ostavljen njegov automobil, ali on ga nije imao. Dobro, rekla je pomedljivo, očekujući novac. Julija je opet izvadila mali crkveni kalendar i olovku. Sela je na ivicu obližnjeg bedera. Nastavila je da piše i da govori. Vrativši navedenu glavnicu i navedenu kamatu tog dužnika, Julije, peti izbjeljen je u potpunosti dan do tog u Beogradu na Kalametarcu, bedelu u blizini restorana tog i tog završila je potpisavši se na samom dnu poslednjeg listića za beleške. Pružila mu je olovku očekajući da on završi sa svojim potpisom. Iz svoje tašne izvukla koverat sa 11.000 evra. Čekam da izbrojite, rekla je. Gledala je u novac koji on vešto prevrtao i brojao među svojim prstima. Imala je osjećaj da je svaka od tih novčanica ošukala po licu i bila to jedan strašan šamar. Nije onaj koji bi je volao i od kakvog bi se obrazli u pridelu, posle kojih bi ostavljali modli i crveni tragovi. Volela je ljaga koju je sama sebi nanala i koja će zauvek ostati u njenoj duši, kao opomena i stid pred sobom. Od tolikog stida ni u ogledalu neće želeti da se pogleda. Koliko centi u tim papirnim novčanicama, toliko njenih mučnih misli, dužničkog jada i dužničke muke, od jutra do sutra cijelih 36 meseci ili 1095 dana ili 17.520 radnih sati ili svakog dana po 16 sati neprekidne stetnje, još onih preostalih 8 njene mesanice. Gospođo, kad bih sad ja imao potrebu da od vas pozajmim 500 evra, da li biste mi vi to učinili? Pitao je trudići se da i glasom pokaže svoj cinizam. Istresla je sve svoje tašne, uspravila se i izgrnula džepove svojih pantalona i košulje. Najzad je iz svog grudnjaka izvukla rolnicu papira u kojoj je bilo umotano 550 evra. Pružila ih je. 300 evra je dug koji je trebalo da vratim svoje sestri. Ovih 50 imala sam nameru da dam svom bolestnom ocu, možda da malo oblažim njegovu stretnju za vreme mog dugog odsustva. Kao što vidite, ostaje mi 200 evra. Ne znam zašto to vama govorim, rekla je i priznala plač. Nije taj plač nastao ko što je izgledalo da traži njegovo sažaljenje. Bio je to više odraz prekora prema sebi, koji je stigao kroz tu nepotrebnu poniznost. On u tome nije mogao biti krivac. Nije više ni bitno šta o njoj misli. Ona se pred sobom nikad neće iskupiti. Čovjek je izbušao papir i bacio ga preko bedena. Novac koji se malo čas u njemu nalazio i strpao u svoj džep. Ja više nemam ništa. Teški ću nositi svoju putnu torbu kroz ceo Beograd, dok se ne domogne praga svoje kuće. Zajedno novac, iako tih 350 evra ne pripada meni. 300 dugujem svojoj sestri bez ikakve kamate, ali vi ste sada uzeli više
tako, ponudio se u tom besmislu njenog pređašnjeg, jeste, ne, hvala Saviću. Ako vas ne bi uredilo, usitniću negde ovih 50 evra, platit ću vam bar prevoz do vaše kuće, rekao je Vladić Udovac, koji je malo častito u svoj džep. Gde bi dao pečat tom razarajućem otrovu? Ispade da sam ja sada vaš dužnik, tako nekako, izgovorio je po drugima. Ne mislite da sam već propao zahvaljujući vama i dužnicima, kao što ste vi, pored svega nudim vam novac za prevoz do kuće? Ne, hvala. Ni toliko vremena nemam se čekati. Zbogom. Rekla je vezujući svoje patike, bolje je da to zbogom nego doviđenju mislila je. Nikad više neće želiti da ga sretne, kamo li da ga vidi. Platila mu je da ga nikad ne vidi, a da je potrajalo, onda bi mu rekla sledeće. Ti čoveče, bez duše, koliko sati moga rada, neprolazne strepnje, razarajuće patnje, koliko uništavajućeg poniženja, koliko mojih jecanja, koliko na kraju mog života koji si kinio, a tako malo dao. I opet spao si nam poslednju naplatu tvoje pozadnice u tako prljavnom izdanju. Tražiš još? A ti nikada nisi mogao biti dobar čovek, ni onda kada sam mislila da si moj spasilac. Ostaje da tebe žalim. Imam na to pravo. Čovek je još dugo gledao za njom, ona se nije osvrnula. Nije mu se posebno ni zahvalila, lučestuju se punila nekom snagom, nije bilo one skrušenosti, tuge koje je 2-3 godine koračala beogradskom slavijom, misleći na one bezizlaz i put za nigde. Koraci su joj bili kratki, imala osjećaj, staza pred kućom nikada duža nije bila, pa je to nestrpljenja da se konačno nađe na njenom pravu. Zapravo imam potrebu da se okrenem i jednoj drugoj temi kojom se bavimo ovde u celoj toj priči kako ide. Dakle, Julija je ostala bez posla, radila u jednoj novinskoj kući, zapala dugo i tako dalje, da ne ponavljam. Međutim, jedan njen osjećaj koji ja želim prosto da istaknem ide ovako. Vest, a nije vest. Nijedna vest o srpskim stradalnicima nije vest. Niti je vest o otkupnoj srpskoj imovini, niti je vest o paljenju srpskih svetinja, rušenju i skrnavljenju srpskih grobova, niti je vest o Kosovu i Metohiji. Mogla bi biti vest da se 7 miliona Srba uputilo prema granicama Evrope i sveta, u prvim redovima bi bila deca, žene i starci sa pojednim paršetom hleba i grumenom sira u rukama, oko tananih dečijih ručica, bile bi brojanice u raznim bojama, o vratićima i modrnice drvenih ikonica sa likom Bogorodice Isusa i brojnih svetitelja. Bruse, kose, prelepi devojaka bile bi ukrašene renčićima poljskog cveća, a ljuti osmesi im bili na obrazima. U očima majki ne bi bilo ni traga od negdašnjih suza. Iz usta očeva ne bi se čula ni jedna reč o Golgoti kroz koju su prošli. Ne bi govorili ko su ni otkuda su. Tumarali bi bespućima svojih duša i polako išli. Ti ljudi ništa drugo ne bi imali, a bili bi obučeni u lepe haljini besprekorno čista odela, obuće im bilo uglancani bez prašine kao da toliki put za sobom nisu postavljali. Srbija beše satanizovana zemlja, a Srbi prikazani u dževoljavu liku. Poslije napada i pod pritiskom svetskih sila trebalo je da se odrekne dela svoje teritorije i svojih pravoslavnih svetinja na Kosovu i Metohiji. Srbi su to razumeli kao otimanje svoje duše, za neke dakle zločin prema Srbiji još traje, posredno i prema građanima zemlje Srbije, na koje nacionalnosti bili. Čuo si po koji glas onih koji su podržavali agresiju, iako su u toj zemlji bili rođeni, odrastali, školovali se, možda i nisu volili kao svoju. Kao da se rugalo braniocima zemlje i herojstvo, došlo je dotle da su neke izjave pojedinaca tumačene kao da je sramota biti odan svoje zemlje, ali su on njima šaputalo da su strašnici. Neko je govorio izdajnica, možda i plaćenici. Priča se o njima zaputavala, menjala su se mišljenje i optužbe. Mogu se čuti da su baš ti strašnici postali heroji, prestali su da se klanjaju semima svojih predaka, koji su ranije položili živote za slobodu svoje otadžbine. Neko je opet to razumeo više kao provokaciju ili ispipavanje puca mišljenja, ali i rasponsavanje onih osjećanja koja se izdvajaju od mržnje prema bilo kome i straha od bilo koga.
mnoge porodice koje je tuga zadesila zanemele su i to je vest, složit će se neko. Ali ko mari za tu vest? Možda bi bilo dobro da se Julija odrekla saosjećanja prema onima koji pate i da je okrenula glavu na drugu stranu i skrila pogled. Ako nešto vidi da ne vidi, i ako šta čuje da ne čuje, da ide neosvetljenim putem, makar zalutalo sopstveno slepilo i gluvoći. Istina, vest uvek govore o događaju akterima i trenutku, već se ne bavi čovekovom dušom, pošto je to neka druga priča, uvek više od obične vesti. Ta obična kratka vest kratko živi. Ova druga, koja bi taknula ljudsku dušu, zauvek obeležila jedan ceo ljudski vek. To pripada književnoj formi, a nikako novinskom žaru. A postoji kakva potreba da običnu vest preključimo u priču ili u roman, a u novim mileniju Srbija je korakula zapričana, raspričana i napričana, tražeći oprost za prošlost jednako kao molbe za budućnost, ali stihljivo i sa strahom, pominjući kad milosrdnog anđela koji je sedmicama pohodio i darivao bombama punjenim osiromašenim uranijumom. Priča se padaše sa nebesa, a Bog je na posla. Sila neka štani, razbi most, više mostova, stvarnih mostova, koji su ljudi gradili da spajaju obale reka. Život da olakšaju, a nikako živote da odu. Život otet seljaku, studentu, radniku, živote oteti trudnici ili tek rođenom detetu. Život koji nije uzet voljom Boga otet iz Božih ruku. Čovjek otima život zecu, ribi čoveku. Čovjek je strašni kao zeca, kroz život pliva kao riba. Čovjek nije Bog. Za sve što čini mimo Božih pomisli, treba Boga da se boji. Srpkinja je žena iz Srbije. Srpkinja može biti iz Crne Gore, može biti žena iz Bosne, iz Hercegovine, iz Makedonije, iz Bugarske, pa iz Rumunije, iz Amerike, Australije, Afrike. Jez iste komentera, kome čemere, opuri kome vita, kao Julija. Crnogorka po ocu, a Srpkinja po majici iz Srbije, iz Vojvodine, rođen u Novom Sadu, Julija, a može biti Čuli. I kojim imenom je još mogli zvati? Dakle, Srpkinja ispala pod Božijim skutom i zametnut uzoranoj brazdi ravnice bez kraja, odmah zapeva, kamen jesam, a srca imam, dišem do neba i vidim sve strane. Ja ću da samo kažem, to je zainteresovan da kupi roman, popularno knjige, dinara ovdje ima jedna količina, možete normalno kupiti. A po završetku ovog šestodjela, od mene možete kupiti. I da se naravno osvežite od tamo. Naravno, posle toga imate ovdje na izlogu Slovenije, Sombore, fotografije. Izvolite. Znači, ja ću vas kao prijatelj imaju Stakovića, prijateljica naše drage Ilje. Četvrti put kažem hvala. Valjda mi je kraj. Četiri godine, tek kad smo se družili, mnogo težom pričom, koja nije bila za svačiju dušu, ovo nešto ipak za svakog od nas. Hvala ti malo. Stvarno se meni to je samo napred. Imaš ti još neki želje koje namere da napišeš, pa da ispuni želju uskoro za neki novi roman. Hvala ti.